Ole, textbook page 292, soaps and detergents consider dona. Cleansing action of soap. Tinia sa bonin na tho da. Consider dona. Amo sabera chon soap le detergents chu kanti chu enge. Soap le detergents kanti te chu tui ne na kan pol chi thil tham no bal te le thleng mom le thang kan sil fai na kan suk fai na atana kan man thin sabon phut kan ti te harpic kan ti te le sabon in suk sabon te mau khang ti sang sang kha ania intinge nan tho voina kan zir dona cleansing action of soap. Soap remove dirt, oil and grease by acting as emulsifying agent in water. Emulsifying agent kan ti amzia chu soap khanin oil te kha le thum no bala bal thang kan ti ang chi ho te kha an tit ke chia mo ti chonin osam taka the soup fai an ni thainan khanin tiang bal ho ka le mum te kha an ti ke da thina chu emulsifying agent ti amzia chu ani ti chonin khati ang smaller droplets a an ti che thau an ti ke dar ho kha nuk chuak tu thin ani mo ang tin nge nu chua kan la zer do na explanation han en chinila to explain the cleansing action of soap or detergent, let us consider its structure. Mo structure ka han en masaputila a structure hi in punga figure 10.4 an information of micelles by soap in water ka may ang deu karon nei tani ang tin nge hemi may ang deu hi aron kal aron oma alu ang te hi khoyami nge mo ta consider don ani the explanation masabera point masabera here the molecule of soap, for example sodium stearate ting chi how te kha formula chon C17H35COONA ania C17H35 to hydrocarbons kanti hydrogen le carbon in kopina an siam te jing mi thokani carbon som pasari kha klar phayanga hydrogen aron bet doni mo hydrogen som thum panga ti chona topa COONA kan nei dona COONA kha a charge part ania charge kan ti chu COO kha minus charge ania Na kha positive plus charge ani mo ti chuan the charge and COONA plus kami atopa CONA plus ron bet kha a soap molecule chan alu tinia mo is called its head tika this one the head of the soap molecule is water loving hydrophilic mo the head of the soap molecule is water loving hydrophilic atiam chu water loving ni chon tui kha andu ani tuyan holem lawani mo tui chain khanwa man ti ve ni chu the alkyl chain kan ti chu C17H35 kan ti hi alkyl ani mo alkyl chain C17H35 of the molecule of soap is called its tail hi amei kan ti ve thunga heta amei ang hi mo alkyl chain kha chu he ho hi hydrophobic anon ni vetani tui khan huwa mo but it is oil and grease loving it is oil and grease ni chan thil mom le thau tha ang chi kha an ngai na ve thunga tuyan huwa thil mom le thau tha ang chi kha ban ang chi te kha an ngai na thung te na ni chu chu tin chuan when the soap is dissolved in water tuya sabun kha aloin dissolve chi khanin atel kha mo amei kha thil mom le bal vel ngai na lam kha khanin thil mom oil so kha mo heti hian an va hual ta thap ani amei ram khanin thil mom kha angai na awangin ti khan amei kha vain attach ta a ti chonin a head COO plus Na hi mo alu hi a charge head kha alu kha CO plus Na kha tui ngai na hydrophilic ani wangin tui lama hanin an kal ve don ta ni mo
enge balloon thok theina ame anu kola boroka atho pui angkhan tikhan tuya khan anon tho pui tani ame kha oila khana betta chang khatiang oil droplets kha ame khan tikhan alhet a hetina atho pui nam hang khanin an nuk chok tani kha cleansing action of soap chu ni de maya thil har omno formula hi kan che chon C17H35 ania a heta COO plus COO minus Na plus kan ne mo chami pani kha hi C17H35 ka alkyl group alkyl chain tinia CO plus Na hi charge head mo charge ani chon charge positive charge negative charge ang po chun se CO minus Na plus soina ani mo the chon by rubbing with hand or agitating in washing machine kuta kan noi ne mo washing machine kan su khanin oil le grease te kha soap ina a khwal vek to te kha an ron thok the trini tuya khan mo khazong kha cleansing action of soap chuni in textbook han page 292 awma oluk takin no enanga thil harom lawa initiative no lai am chu mi ron zo tanga hei hi vo inia ta na kan zir tur nia athiam du chonin azir nga char the ni mo til har lutuk om lo ti to kha